10 godina. Koliko? 20 godina. Već toliko prošlo. 1, 2, 3... Pa je, nas 5, po 4 godine rada, umnožak 20 godina gitka. Ja sam taj svoj imitatorski talent otkrio u ranoj mladosti kada sam svoje ukućane zabavljao sa imitacijama ovih poznatih likova iz crtića. Na primjer, ja imam moć, kš. I znate ko je to? He-Man. Kš. Ja sam Mirko Fodor i vrlo sam zgodan. Do mene je moja draga kolegica Nikolina Pišek. Nikolina. Ja sam predsjednik vlade Ivo Sanader. Zato moja vlada mora uspjeti. Idemo dalje. Daleko najveću popularnost sam stekao svojom čuvenom imitacijom Stjepana Mesića, našeg predsjednika. Ja sam predsjednik Stjepan Mesić. Institucije, resursi. Pa pazite, nas 4 smo i privatno jako dobri. A da, 5 i Perić je tu. Privatno smo jako dobri, recimo dobar sam dosta s Matijom. Drugo polovreme uzmem čeker. A pusti ga, čas pričam. Drugo polovreme uzmem čeker. A čekaj, Jankulovski centrira s live strane, koler bam, glavom pribaci se, zamisli. A prvo u četvrtfinalu uzmem Njemce, jesi ti igrao s njim? Ali s Ivanom to je jedan poseban odnos, mi smo ne na istoj valnoj duljini, malo je reći šta smo mi, to je... Možemo poslati karte za svjetsko prvenstvo, a evropsko. I propadnemo ti busom, jel me slušaš, zanimljiv je dio sad. Propadnemo busom doli na Rivu, a Riva u Zagrebu, a sve skupa u mom kvartu. Totalno čudno nešto. I probudi se. Hoće možda malo zvučat grubo, ali ja bi stvarno volio da tog čovjeka jednog dana pregazi kamion ili neko osobno vozilo, sve jedno, da su ta vozila brza. I kaže ono, glupačko, ako će poklopi slušalicu, poklopi nekom drugom. Nisam ti ja takva vrsta prijatelja. Hvati se Luka. Luka, šta što mi se dogodilo? I kaže glupača, pa što je rekla, kaže poklopit ću ti slušalicu. Kaže, poklopi nekome drugome, razumiješ? Nije moja ideja bila da podamo, niti me briga uopće toliko za tebe. Kaže, nije te briga, razumiješ? Velik sam glumac i ne bježim od toga, no ljudi ne znaju da ja tu ne bi bija da nisam prije svega veliki profesionalac. Dobro, Periću, di si ti? U Zagrebu? Pa snimamo za 15 minuta ovdje u Splitu, jesi ti normalno? Sutra u Zagrebu snimamo. Ajme, meni njega, glupane ja, pa mi možemo iti jedan skeš normalno obaviti. Zatim upornost. Upornost je jako bitna u ovom poslu. Mate, jel prima 50 lipa? Ne prima. Samokontrola isto, disciplina. Jedna mentalna stabilnost prije svega, tako bi rekao. Pa meni je iskreno žao vidjeti profesionalca, glumca, pjevača da prostituira svoj ugled u marketinške svrhe, ja? Zovu, naravno da nas zovu neke raznorazne reklamne kampanje, ali morate shvatiti jedno. To se dogodit neće, jer Gitak je nepotkupljiv. I zato mislimo na našu budućnost i budućnost naše djece. Koristimo moderne tehnologije, koristimo azbest. To su mladi dečki i naravno da je ponekad potrebna malo čvršća ruka i te nezahvalne uloge sam se nažalost prihvatio ja. Neću biti skroman, ja sam u biti pravi autoritet u Gitaku. Uzmeš čarapu, najobičniju onu dokoljinku, staviš je na ruku, imaš lutku, tu dva oka zalipimo neke gluposti i onda lutak puši, pije u dječjoj emisiji, shvaćaš, zabavno. Ja sam financijski zbrinut i ja se politiku bavim isključivo da bi doprinio javnom dobru, a mislim da me krasi jedna vrlina koju ima malo kojih hrvatskih političara, to je sigurno dosljednost. Drago mi je da ste se okupili danas u ovako velikom broju podržati Hrvatski blok, jer Hrvatski blok je jedini pravi put ka boljitku svakog pravog Hrvata. I zato glasajte za LS, jer liberalna opcija, dragi prijatelji, je jedina istinska snaga hrvatske političke scene. Dosta je bilo i ljevih i desnih.
U centru je pravi put. Zato ponavljam, DC. Ta atmosfera, to se ne da uopće riječima opisati, to baš morate doživjeti. Kad uđemo u taj studio, ja zaboravim na svaki svoj problem. Koja je to mirnoća, istovremeno energija koja nas nosi, to je stvarno teško za opisati. Na primjer, ima li ko lijek za štucaricu? Čekaj, sam je palo, prosim. Cijeli skeč ja sanjao, stvari. To je glupo. Čekaj, je užas. Prestani lupat, ne može da se jedno reći. Smijem na poljski. Matija! Da osim što moraš umriti, da čovjek u životu mora i trepnit kad kiše. Matija, te možda bude. Mi smo jedna velika skladna obitelj. Sad znate šta znači Gitak. Obitelj. Gitak, ko Gitak, tako je to uvijek. Duhoviti dečki koji nas razveseljavaju iz emisije i u emisiju. A dečki iz Gitka će nam sljedeće nedjelje doći ovdje u studio i definitivno, kao što ste vidjeli, oni su najduhovitija ekipa u Hrvatskoj, ako ne računamo Hrvatski sabor. U svakom slučaju, gostovanje Gitka kod nas nikako ne smijete propustiti.